Halo bakunzi ba Demon TV official, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibihe biri kugenda neza aho uri hose wiyumvira akazi nk'aka ngaka. Nizere ko nawe urimo uraryoherwa, nimba ukunda hip hop reka nkubwire ngo hejuru cyane, nimba kandi nawe ukunda R&B n'izindi njyana nka za zouk cyangwa se gospel nkubwire ngo komeza ugubwe neza. Turagarutse kuri Demon TV mu bintu n'ibindi bijyanye n'ubumenyi ndetse bijyanye n'imyidagaduro. Uyu munsi rero mbazanira akaganiro gasekeje gato cyane, ariko mbere yo kugatangira reka maze muvishe kwa kano kazi cy'indaje ndimo ndakegeranya. Ego mwabyumvisha akaganiro nzanye uyu munsi. Hari abantu benshi bamaze iminsi banyemera bambwira ati bafite fone zirenze, bintera umujinya ndavuga ariko none ngiye kureba izo fone zirenze bavuga. Ubundi fone zirenze uyu munsi muri 2022 ni izihe? Ibyo rero byatumye njya gushaka telefone 10 za mbere ubu ngubu zihenze ku isi, gitangaje za zine zose muvuga munatunze nta nimwe irimo. Reka nze mpere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 ndaje babwire telefone ya mbere ihenze. Ndi muri baba nyatigari batse bakirya gatatu ku munsi Star Media. Telefone ya mbere rero cyangwa se ariko reka mpere ku mwanya wa 10. Telefone ya 10 bita Vicho Signature Cobra. Iyi ni telefone igura amadolari 310 by'amanyarwanda musaza. Iyo se wari uyizi, waba uyifite? Iyo ni telefone ya mbere nkubwiye, iyiza ku mwanya wa 10. Yapfumuye imikondo apfumura n'amazuru negayo stay away from me. Ku mwanya wa 9 hari telefone bita ngo ni Cordivish Revolution. Iyigura 488. Iyi ngiyi by'amadolari, ntujye na amanyarwanda ni amadolari. Ku mwanya wa 8 haza telefone yitwa Gleso Laxa Las Vegas Jackpot. Iyi ngiyi igura $1,000,000 y'amadolari musaza, abantu baraheba. Ariko iyi ngiyi nabwo inganya n'ubundi agaciro na telefone ya 7 bita Goldfish Le Million. Iyi nayo igura $1,000,000 y'amadolari y'amanyamerika. Ikintu gihiye nta ndwara gitera, iminyururu mu ijosi, boshye imandwa ya ryangombe, muhinzira atambuke cyangwa ho kunguka uhombe, kuguruka bizwiho nubwo rwose. Telefone ya 6 niyo bita Diamond Crypto Smartphone. Iyi nayo igura $1,300,000 by'amadolari. Iyi nayo ni phone ikaze musaza. Iyo ni ya 6. ngira ngo nta urumva mwiye. Ubwo nimba utunze Tekino, utunze Samsung, ahangaho ushobora kutaza kwisangamo. Banga ni igitende ni kibamba mwita umwami w'amanyanga, yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda, isuku n'inzoza. Telefone ya 5 rero tukubwira bayita ngo ni iPhone 3G Kings Button. Iyi ngiyi ikabigura $2,250,000 z'amadolari. Iyo ngira ngo no mu Rwanda abayigondera nabo ni bake. Telefone ya 4 nkubwira yitwa Gold Striker iPhone 3GS Supreme. Iyigura $3,200,000 by'amadolari y'Amerika. Ibyuya byuzuye mu ngofero, life n'urugendo mu Giswahili byita safari, agenzwa no kubaka izina, ibikorwa nibyo matafari, impeta nyinshi ku ntoki ni nka Sadati bitu. Telefone ya 3 iza ku mwanya wa 3 ni iPhone 4 Diamond Rose Edition. Iyi ngiyi igura $8,000,000 z'amadolari y'Amerika musaza. Kuba nawe mu manyarwanda wumve. Horani kibiriti reka ibyo bato bayihungira mu buringiti, umuziki arawumva ntajya kontreta muri biti aca bugufi. Telefone ya kabiri urumva ari iyihe? Ni iyi ngiyi yitwa iPhone 4S Elite Gold. Iyi ngiyi igura $9,400,000 by'amadolari y'Amerika. Ubwo uzi ugenda uko ufata agakaramu kube mu manyarwanda uzambwira arangahe. Nizereka abakunda utuziki nk'utu twa kera namwe muri kugubwa neza, turabakunda cyane. Reka duhite twigira kuri telefone ya mbere ariyo nyine izibanziriza zose, itunzwe n'abantu bake kuri iyi si ya rurema.
iyi ni telefone bita Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Ngiyo telefone ihagaze mu gaciro k'amafaranga $148,500 by'amadolari y'Amerika. Ngayo nguko. Ese waba wumvishemo iyawe? Biratangaje kuba za zindi zose usanzwe uzi, za Google Pixel, za Samsung, za Nokia n'ibindi na za Blackberry nta n'imwe iri kuri uru rutonde. Ibi kamabwire ngo niba byakorewe ubushakashatsi n'abantu bakora iby'ubucuruzi. Kamabwire ngo rero kuri The Moon TV nakagaruka, turabakunda cyane, ariko mbere yo kugenda ibuka gukora subscribe, share na comment, ndetse dusangize n'igitekerezo waba ufite n'ibyo ushaka ko twagushakiraho amakuru. Mbere yuko ngenda reka nongere mbumvishe kano karirimbo gato, ariko mbabwira ngo ciao ciao.